statistic elibizwayo kuthiwa ngoba vele ufike late ozuzoxupha kulesikhathi ngoba kunamuntu okhona imaphi amaphutha labantu bobabili Hello ukuthi uMabiyela uyakuveza ukuthi wayesekhulumile noMthandeni ukuthi uMthandeni ngeke asadlala ngoba isikhathi sakhe sesendlulile okusho ukuthi stage manager base bona bezenzela ngokwa bamputshisa ngabe bamputshisa ngabe Ngicela ukuphendula uMabiyela wakhuluma noMthandeni wendlovu akakhulumanga no manager stage ukube yena wayibeka kuMthandeni wabuye wazokhuluma no manager stage mhlawumbe kwakuzo understandeke uyabona so yena watshela uMthandeni wangabayitshela abantu abasebenza estage iphutha la manager stage alikho kahle kahle ukuthi afaka umculi ngiyabonga mina ngokwazi kwami ustage manager umsebenzi wakhe kusuke kumele enze sure ukuthi stage abantu into abayikhokhela noma into abazoyibuka bayayibuka umsebenzi ka stage manager lo ukuthi abantu into abazoyibuka bayayibuka yebo kuba kanjalo yabona bafowethu masikhuluma iqiniso ukuba uMabiyela wafika ngesikhathi sika Mthandeni wathi njengamanje kumele ngabe kudlala uMthandeni etshela abantu njengoba wakwazi ukukhuluma nabo uMthandeni esefikile le yanto kwakumele yenze before uMthandeni efike ethi njengoba ke isikhathi sika Mthandeni eseshawe isikhathi uMthandeni engafikanga ngeke saperform ebatshela abantu ephinde etshele no stage manager bakhe engakafiki uMthandeni kwakumele lonto eyimemezela uMthandeni engakafiki sekushaya isikhathi sakhe ukuthi njengoba engafikile kanje sesidlulile kuyena ngeke sisabuyela nje sengafika ngeke ebatshela abantu yabo mawubafonela amapholo stage manager noma MC bayakuveza ukuthi noma bayasho ukuthi uMabiyela akaze azakhulume nabo bona ngokuthi uMthandeni ngeke sadlala bathi bamfonelwa ngalibamba ucingo befuna ukumtshela ukuthi ngoba kuna artist elikhona sicela ukufaka nanga uMthandeni bathi bathumela uEric Ngoba ukuthi akahambe eyokhuluma naye uMabiyela ngoba bona bamthuli asho njalo yebo ake ngiphawule noma ngingekho nje okuningi ngikubone kuma video engicabanga ukuthi enye into oyibona lapha athi yalahleka nalento yohlelo ngibuye ngathi ngiyasola ukuthi mhlawumbe naye uMthandeni wayengayazi into yohlelo ukuthi uma wafika late seqale abaculi sukela kwi top 30 kuyaphansi akekho umuntu omunye osazobuye engene lapho ke nalento oyibuza amapholo ukuthi akekho umculi kulabaculi ababe kwi top 30 olokhu ongangenanga ngesikhathi kulawo baculi labo umuntu manje ongangena ngesikhathi wagcina engaperformanga ngani wagcina eperformile uyabo but akubanga nankinga futhi lokho ke waqhubeka waperforma njengoba nje ukubeka ukuthi nje wathetha ngenhliziyo uMabiyela ngendlela akenza ngakhona ngoba lento eyiphakathi ukube kuthiwa bambamba lona ngoba wayesevalelisa vele bembambe ngemuva mhlambe ezwakalise lelilaka lakhe lokucasuka lokuthi no lokhu sukwenzile seku wrong enye into ebengifisa ukuyibuza noma ngazange ngene kwi-VIP awabibikho nama screen okubona into esukuyenzayo kwi stage okwesibili khona yes okay angithi ilapho wayobona khona uMabiyela suka lona ngena ngoba kunengoma nje le ayangena ngayo le net le angena ngayo le ayingena ngayo wafika wayishaya wayiqedwa inqamu lapha inqamu khona uyabona wasezolandelisa ngaleyo le ayisho uSiburuku ngokukhuluma kwakhe uMabiyela uthi akaze eze performe uMthandeni wayesashaya uSiburuku wakhe kuphela uyabona kodwa mase kuvela lapha kuvela ukuthi wangena bathi ugquma elokhuzana le stage before kuze lo uSiburuku la usho khona kukhulu ngoba uma ekhuluma nje uMabiyela ethi kwakunini uMthandeni engahloniphi abanye abantu bese phinde futhi uyamthanda uMthandeni akamzondi uyabona umuntu uma uthi Mabiyela kade wabona ukuthi uMthandeni akahloniphi imicimbi ethile ngokukhula kwethu emakhaya awumnyekeleli umfana mawumbona ukuthi uyaphaphalaza uyamtshela ukuthi musu ukwenza ukuthi nokuthi lokhu kuzokuphambanisa endaweni ezithile uyabona ukuthi ngihlezi ngimkhuza uMthandeni ukuthi akahloniphi imicimbi kodwa uqhubeka ngenkani uma ethi kwakunini engayihloniphi imicimbi enabukeliswa umyekelani pho engamkhuzi mayimbona mayizobuye ethi ukhuliswe lesi esami isandla
wasemnyekelani pho embona ukuthi uyadlebeleka ngophela uma ukuthi wamkhulisa uma ibona ukuthi uyakhuzeka akamkhuze uma engakhuzeki uzosho ukuthi ngamkhuza ngahluleka njengoba kwenza lokho namhlanje kanje ngihlezi ngimkhuza ukuthi akahloniphe imicimbi mina lokho yabona Simiso yabona Simiso mina soze ngathi umuntu ukungahloniphi usigcina isikhathi ngoba sikhona nje sonke emhlabeni kukhona lapho esike singayigcini khona kakhulu so into ukungasigcina isikhathi yabona mina kube kuthiwa Mthandeni wangena ngenkani bengizothi ayike uma biyela ushaya kahle manje lo mfana akahloniphi ngoba angikwazi ukuthi ngithi kithi ayi ungabusangena ubusungena ngenkani umntwana angena ngenkani ubiziwe akukho lapha afika adlova khona waxosha abantu wawisa abantu akaze kwenze lokho ubiziwe lutho ngithande akaze lokho nokuthi ke o stage manager indlela yabo yokusebenza ihlukahlukene uyabona nje ngilinganise ngoba ngilinganise ngophoyisa mina stage manager ngijwayele ukusebenza naye uphoyisa uma ngabe ungafikanga ngesikhathi sakho wena artist akalifake elinye artist kodwa udlala ingoma zakho ukuze kuphele isikhathi sakho udlala ingoma zalelo artist ukuze kuphele isikhathi salo estage akalifake kodwa elinye artist abantu ungcolo bengamane bedansele ingoma zakho idlala o DJ ukunokuthi angafake elinye artist ngesikhathi sakho enye into nje engiyithandile eshiyo yena Mthandeni ethi ekhuluma lapho kosigqemezo wathi njengoba safundisa izikole sonke akekho umuntu wakwabalate noma kukhona nowabalate esikoleni uthisha omkhulu wamxosha wathi engabe saphinde esikoleni yabona eyeke isikole lapho njengoba ngiqhakambizanele igama lokuthi sonke siyabalate noma ikuphi kuyenze kube late kodwa ayenziwe into ebuhlungu even if u late kunendlela nje manje professional yokuthi